Akiaria hindi ya guthundura mihang'o ya waki wa guthondeka barabara ya Loitoktok, Gavana wa Kajiado Joseph Ole Lenku niugite thirikari ya kaunti iyo iricemba gutigirira kiriro kia aikari akuo ni kiahingio. Tuko hapa Loitoktok, Oljoro Ndoneti, tukiangalia barabara ambazo katika ushirikiano ya serikali ya kaunti na National Youth Service. Oho niugite migendere ya arimi ni kuhutha muno riria maratwara magetha mao thoko-ini kuona riu marikinyaga ihinda riria riagiriru. Itasaidia wakulima wetu kupeleka chakula kwa soko. Wakati huu mwaka huu tumepata mvua mzuri na tunamshukuru Mungu, na sasa muhimu ni serikali kusaidia wakulima kufikisha mazao yao kwa soko. Ihinda-inĩ riu mũmbunge wa Kajiado ya irathĩro Peris Tobiko nĩongereire kuga rũhonge rwa mbeũ njĩthĩ rwa NYS runyitanĩire na thirikari ya kaunti iyo nĩ mambĩrĩirie mĩhang'o ĩyo kũrĩa marahũthĩra tũragita nĩguo kũhũthia mĩrutĩre ya wĩra. Kwa hakika mabarabara yetu yameharibika, na mimi nimefikisha hiyo kwa serikali. Mimi kwa uko bungeni niko kwa kamati ya transport, so nimefikisha matakwa yenu. Ninajua saa hii hakuna mtu anaweza kufika Mashuru. Ninajua mabarabara yanahitaji kutengenezwa. Oho atongoria acio nĩ mathingatĩte kuga nĩ mekunyita itemi harĩ gũthondeka ndaraca iria ciathũkangirio nĩ mũiyũro wa maĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Gathoni Wang'ang'a.